Keble Pibaro syakatuk Khuborjylla ke donbosco media network. Kibat bakong san mentag singi kilong. Let jengo bat penuh jengirap ketul bayu Samla bapernai bapang lakat lai snem. Sesok ke awareness program halor ke jingstar Ayush St. Michael School umsning. Lasdang ia ke KV George Memorial Football Tournament ha Donbosco Mini Stadium. But ke Donbosco Inter-School Basketball Tournament arajar arpusau ke lapoi syakasang. But mentangin pa syaki Khubor makalanya. Kekenhun kinongnya arsyaka baletip kerteng kum The Ultimate Legend Bikers Association Jylla nakathan mau kerwat Southwest Khasi Hills District. Hakalai puai terik Nailar rengkat kiri orang ba kila lejingo bat nok senyang na kebentau Samla bapernai lengkoi kat kendai senem kerta. Ubalatia pang lakat lai senem benta. Kaying kesem jong new Samla kabau syong sa kade kasnong domrua domsekon Southwest Khasi Hills District. Kakong selpina lengkoi kakemiu new Samla kalai thu uba pernai lengkoi ude kun swet ha kaba kikmi kikpa kilaklat no nakini kesla pertai. Uniu Samla ulayo ekni kejingpang nadu bo udang nriu senem kerta. Kekemisan kalai thu bekilalit banwat dawai hakeleng kijaka sumar nongpang kibadon hakajela Henry kamshim ladon kenu-kenu kejingirap ban penjem yeu. Minta ulah syutia klop hajing tia bat umla syu watang ban penki yaki keti kejat bat kamet kapat. Kejingpang galaban yeu minta lakat lai snem bat ulah syutia haju. Presiden ketulba ba lingdok tongkar bat babu pas mandar kar simli kila kentui ki wede ki dukhat jong kejat benriu ki badon kaminsim sngaulem ban hirap lem bat ban kenier ki keti sngosen EU new Samla bat ikiwe ki bangat hakum kini kejingpang kejing stom. Hakini kesngi kinong elam ketulba kila penkam ya kesong pisa na kebentau new Samla ban thet kejing don kam jong u. Kila duai kerpat yu blai terai kenrat ban kenier ka keti jing sen e jong u halor uniu Samla bo unyo no e kejing kwat jing kia bat un kejot na kejing tia pang jong u. Dia kumur lah kan nasnem try ulah cu tia bet am. Wa jan wa ceng de khat lah snem petang pia. Kelas ni. Terus ki dawai ki pi Jylla undang ba man undang yere thot keleng-keleng la mene ba nara. Thoda vai rat thot teng la ni jan jan on bola ke on o tu. Ba de ba. Ka kejar buli abit tempu berat ta ki kai man wara chong man wara kai man wara ni chuna bit tik le. Garo chiung im ke bit tik tang. Ha bit bit ba la bit la ha. dia kumur dah kuat di kai nan ju Long kuat di kai marat. Man warat. Tabak man warat ta. Lek no man warat chupen ne bit ne. Kum ka nak liang keseng tulba keseng tulba kadek keseng ba ki ka kadek grup jo kinonya arsaka ba kum ju ru kuwi ki padlok ki bom nya arsaka ru yang ki don lang ngi te kum kini ki ngau ba ke kadon ka mesim jungi ka jing ngau kit lam namta kum kini jadi sistem ka bai ide sama la yo no bilang ret nadu por nadu bilang dap terus nem nadu tai la kenjok khat khlai nem te ka jing sistem i la bat tumba khlai nem ni te han ka por ke step umta isngoban perlong ni jing lang berit han ka po ying ke por ne ka ying ju ni samlai ba ya kendu ik no komunitas sistem te ngi la kalian kesengi apil ru ik la da kidon ki notri mon subha ba la da ki pet yung video kin yarap lam ba il kum kanega jing kedo ba syam so sat ini samlah ke ki ngi long ta ki breu ring sania ulung pun thau bet ada kadang lo kemon si ini ban tempat no ini samlah bayo ya kene ki sistem teknik form tang suban ya ngi barok kum ki parat khot jongka tulba bat kum jur ka step ka komen yang ngi ha ka bang liok ban kendo bat thi ka yeng kesam kabang i dalam jong khmat ha kana por ya kana ke jong kodet jong i weni khot jong kana ke yeng badai khon i baladu na ela jong kini pa bat ha jo por badon ro hap den kamet kabom climb le sing lap nong chis pap te
hakaba ila Shillong ila sa arkat bat ni mesam te ladang Peit dal jong khmat kun jado jong ni tinggila I sangsot hadu kata tang bangin ong kun no ni kum ki breu le se ngim don ai ban ong na mar ka de ke jing pnya ke jing bu bek bu ti ke jong try but ki baro haswa ba sa bu ha partai blai la de benta yang ni hal ke jong ka benta jong ke jing Komsning Rotary Satellite Club bat ke St. Michael's High Secondary School. Hakalai Pautrik Nailar, kalapulong ya ke Career Guidance bat Awareness Program. Halor ke jingkot jingkia, lingba kidawai tenrai kum ke Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Yunani, Siddha bat Homeopathy, Ayush, NAKA benta ki kena Police Science hagi kelas 10, 11 bat 12 jong St. Michael's High Secondary School Umsning. Kini ke program kalong ruban batai ki kena school bikin jit ki jing puli haji mikla pendap ke kelas 12 na ke benta kalawe bat ban kamai kaji ha ke jing em jongki kumju ban syakri ki para beriu kum ki doktor ki bela pentebit ha kini ki lanjing start ke doktor Emi Daka Dakar medical officer na ke Yona Wellness and Healthcare Shillong kalalong kanong kren bakongsan ha kini ke awareness program ha kini ke sengi Hakani ke program la ailat ru iki kena school ban bu ki jingkeli babunjat bagi kwa ban tip bat ban yo jing pensyai halor kita ki jing start bat jing shempang ban sumar sukher ya kinongpang la batai bat pensyai ru bagi don belai kilat kamai kaji lingba ka Ayush hasor bat hakinong kendang kijing sumar bat kidawai Ayush kilong ki badon kambha namar ki pendon kam ya kejing start science bat kejing sumar ke bagi beriu ki penon kam kat kum ke dustur ke riti ha kawai pakawai kejat penriu kini ke program ai jing hikai bat jing pensyai kalong ke basai so ha kini ke sengi namar ki kena school ki layo jing tip kam syai bat kam janai ya kejing pule ki be day bat kilat sumal sukheri ki nongpang lingba kejing start Ayush Next, Ayush, thank you. Next row. Anything else? Now you probably say, I know Ayush data, I know Khubor. Anything else? No? No? You can smile and laugh a bit, okay? It's completely fine. You don't have to be so serious. You're about to go home and have your snacks, so you must be a bit excited, right? Right? Okay. Alright. So now in in today's session, I'll be talking about Ayush. How many of you know what Ayush is? No one? How many of you have met a doctor before? Seriously? None of you? Hands up, up. Seriously, how many of you know a doctor? At least one doctor. Okay. Seriously? But the doctor should say no. No. Okay, fine. Okay? How? The only time you get to scream, okay, that's why I'm telling you, scream louder. What does AYU have age? Okay, let's all listen to her. All right. So
So now medicine is of two branches. So what is that? Modern medicine and traditional. Very good. Okay. So in traditional, what do we have? Something called Ayush. And modern medicine is called MBBS. The type of doctor that everybody knows about. Every corner. Why? What is why? Yoga and yes, very good. Yoga and naturopathy. Okay. So it is also called as functional medicine. Alright. Now in Ayush altogether we have different names. Okay. But the most commonly used name is something what we call integrative healthcare. What is it called? Very good. Now in integrative healthcare, what we do is we combine treatments from Ayurveda, from yoga and naturopathy, from Unani, from Siddha and from Homeopathy. Right? Okay. So now you are thinking, okay, it's just talking about Ayush, PA, Ayurveda, blah blah blah, till Homeopathy. Right? So now what is the difference between each and every single stream? What is Ayurveda? How is Ayurveda different from yoga? How is Ayurveda different from Unani, Siddha, Homeopathy? You must be thinking about that. If you aren't, at least you must be thinking about it now. Yeah? Okay, good. So now in Ayurveda, we focus on Balat Laipui team nagi school beper ka sor Shillong kinsa shiminta ha ka Kiwi George Memorial Football Tournament. Bala pelong de St. Anthony's High Secondary School ban pinsa eka naam ka kerteng jong new headmaster bala wanra eka jingjap ka subroto kap house nem ka khandai spa nyo bupra lingba ka team jong ni ka school. Kani ka tournament kalasdang ha kalai pui trik Nailar ha ka jingi kun bedingkong ha pedeng ka St. Anthony's persya eka Leeds High Secondary School penthor umkra. Ka St. Anthony's kala kerthiaw ya ka Leeds dah nyaw ko la not. Ha ka jingili akai ka babot la ya kun ha pedeng ka H. Elias High Secondary School nong thamai persya eka St. Anthony's under 17. Ka H. Elias kala pili ni ka St. Anthony's dah shiko la not. Ya kani ka tournament la paria ha ka under 13, under 15, under 17 but under 19. Ki jingya kun kilas dang nadu ka por kandai bejemen step. Second ball. Right. Good, mark, ball. Let go, Tom. Son, clear. Second attempt. Son, clear, son. Son, clear.
Ke Don Bosco Inter-School Basketball Tournament arjar arpusau kalapoi syakajengi kun semi-final kabelalong hakalai pui terik Nailar Hamini Stadium halai mkra. Kini ke tournament kalazdang haka arpo terik Nailar batkan kut haka nyau terik Nailor. Kidon hadu san pusau team ni school beper jong kesor Shillong kilba wan ban shimenta haki kerdan under 14, under 16 but above 16. Ki team ki balarung syaka semi-final kilong. Under 14 boys St. Anthony's but ke Achilles, under 16 boys St. Anthony's but Savio Generate, above 16 boys St. Anthony's but Shillong College. Haka under 14 girls ke St. Mary's, under 16 girls ke St. Mary's but Pine Mount, but haka above 16 ke Sacred Heart. Palat nrius pa sampongut ki kena elekai basketball kentay but chinrang ke leishimenta haka ni ke tournament. nhiều thật quay đây là con ai thật Badak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tarhaduk ngindesyam biang kublai syibot.